Kwabena we it's a gym. Now body win the bad man yen some cra be best bad man it's a gym in Penquasi Assem. I was sure it didn't add your prime so much number more than this particular video at the mammy. They say Showboy or Ghana. Showboy Ghana now one was seen from a top on 10 say since he has an hugun so gun cra. Yemusa Shatta Wale swado and the medical. Yes, because beef kasibi the or montamwa. Sa beef a sikasem. I don't copy me say on best at no sabi. Ni hugun so a yenkobusa esa ankrofo no no be betra ba bia kase bia adwempan me boa statement a Showboy do top bonten ansana ye be yi no from jail prison ho out beko Ghana no na ense wo choose say obesign deportation and na say obeserve 1 year na 2 years biem no dey pray in stay na Showboy edisa statement beto wo no ni ba ebre yam show say na say Showboy say bi dey nim say one kreswado entam aye the air fine Shatta Wale ntame ya fine medical ntame ya fine but say we dey aden say na back door no threaten the air kosopa man for cancer market say edo to aya abranton say oduru Ghana nko ade a ebi mu krampo kire say komo ya junior US abusunya koduru Ghana komo bunaku no eno na Showboy airport say o Ghana no wo no Ghana police for entronto adwempan team family bonten BeckyTv AdwenepaheneTv say ni hugun so gun kra ye musa eyesa angofo miensa na emu na Kido1 money easy money eso ye ka obi a wonim Showboy pa dia Kido enim no pa na Kido so ade nsem abeto abonte afa Showboy kwan afa so nya asa body no say e wo ne pane say e ne dey ye ngo tie Kido enum asemla ne ba mbeta adwempan so enka Showboy no Shatta Wale ne kreso ado e say Kido1 money so de no abadwa ne bifi ayeka Kwabena we it's a gym. Now body win the bad man yen some cra be best bad man it's a gym in Penquasi Assem. Na papa bad Uragana when I name the entire why they you can say Uncle Uragana and they do nyami asem why they send our life our life boy it's a gym. Na do ya why say you know you can say fridge I can boom me inside the boy where are you flexing on antiano you say oh there be boy there be mentias and I hit the gym there no but my lose your fool in as a blast by and as when you can so lose your force then but my lose ni na there no there be yensom Ghana for so the best share this year hey no be see my there no obi so say my there no but me see Mr. Ibu be see my there. Yes, you are some. And say, EMG gang was hear me. Same what fucking lifestyle, different dream, bitch. Actual fucking mother, man. Still not ready. Yeah. See, pa, now we can see I obey your party. Come on, me phone. Me phone. Me phone. I found the guy. I swear. Wasia. Ubenya buy can say obema or slim say na kwoti adi forget it wa ya nantia na ya say ya kwoti enkoya ha mu ya nantia na ya say ne baba ya na mu aswe enkoya ha mu aswe buzamana ya for masada no forget it uyo bolo pa na be 2 say pa o da bi ka me slimness na me choose slimness na da bi honye da bi honye bad mind hit the gym na jam kwase asem no fu say ye ka de say efiera so ame bag Ghana de my Ghana tie for so fa dwempan aka enkrata mu kinkon aka fufoki aka be man fan yire nim enye form aka bitwa na omatie Mr. No Pressure with me chair pressure be de fa na sa from Mr. International man ye kasa kire wiase no na bi mu so kasa e de kire elm namfo abusua ye nyina ko tie Kido1 money so anum asema ba pa che say eye Showboy on hete gym or part of Showboy body ne kita na de so no pa be kuta sa body ne de a ene obegu so aye ne slim sa na wey and adwempan transikas Kido pa Kido asema wo kan die wanga say wunim say wanga say woni pa Showboy da kokko da mu ebia lagatin ne de wo Showboy sa na bi mu kan bi mu pa say bia lagatin because sa ke say we are Showboy aya odi apia bonte bi mu so pa say burger wakodam aye de agime wakoda ho edidi kama utim say opie no waye kama waye fresh e say okuta skafuro say skafuro ne kuta no Shatta Wale kura ni bi ente say Ghana phone bebre airport kire say
Sabi obatena Ghana afon pa de komo kwa America na afon ko to prison na omso mpiem la bontema ekese ensema Ghana fo no bebre de air can because on pa say adanko and Showboy opie by that team say yes why strong na asemo a Showboy de to abonten ansa na wo sign abedro my Ghana mu na so edru Ghana na won say won freedom no Ghana fo no ebi mu ase wo mte Ghana a mo Shatta Wale fans fo no a ebi mu Jimmy a mo de te wa obi ka Shatta Wale asema na ya 13 pa no asem si a asem to Showboy si na Shatta Wale no any use a statement we eda kwakwache no medical ene kreswado any use a statement we eda kwache no si no se ye obi no we bo Showboy ho ban a Shatta Wale wane medical ene kreswado omko e meeting kese pa Shatta Wale medical kreswado omko e meeting because me pa omasem pa to munye meeting na omonte omonkrofo no wo ne se wa wunim na be share Showboy na be trete no wa wunim na be share Showboy na be kan kwasese ma kire no wa wunim na se bi Showboy be ko baabi na bi be ye no ye na esi a Showboy a resist statement to ho ti ye na aban no ebusa ye be se be TV Ghana ho Jimmy na mudi mu Jimmy e follow amanfo a wo do nim se mpe Shatta Wale asem mpe medical asem mpe kreswada asem ti no we ya video a na ya ba na be di watem nyina mu ya Jimmy for me ka kire mu nim nyansa omo Jimmy kura Shatta Wale fans no omo Jimmy pa Shatta Wale fans no ba ko kura ni wa onim nyansa wo Jimmy ya ka Jimmy pa so bi follow obi pa trust em a Shatta Wale fans na de medonyame wale kura fa no omo Jimmy at the nonsense point why video na wa ba no betie nyansa na wom no wo ba na your mother also your mother ni bi asiafo moto mu nso nyansa de Shatta Wale ye odi manimu yi ono wa ne obetra bonto no di atem no won say Shatta Wale wo income nyom na to nso Shatta Wale ye tu for wuntie no won say wo income nyom na to nso wo de Showboy bedru Ghana Showboy na enam musu muntie okokoda mu no enamfo bone Showboy ene minim say abrante we wo ye ne tedi di mu no sa na for bone no ofa no nwani biem so oto na se tu fo a eso ye de eso tie ene se Showboy enya nko bawu akọ abam ya won foforo ama itunu fo bedo betie se cs na brand no kokoda mu no enye small journey nti na Showboy wajina ni a dan no nyina ni bi mu kasa na junior US enam no so na junior US wu ya na Showboy ne kun no junior US ne Showboy case no eda ho be 3 years na junior US na mini pa se o ma Showboy akọ jail nto kofa lawyer we na we akofa lawyer we na akofa lawyer we e na otwemu an at the end take kan sam twitwa track ese e de to Showboy so because of say can buy na huge amount and nam so e ma Showboy at the end no ye jail na onso e de kokotwene mu na Showboy kokoda mu no e na wo hwa sa gang na next can buy ese bi kwa ano esisie san ba baabi eno enam so ne kobo junior US to eku no enti se ye ka dia Showboy no ono ene koso saade no kokoda mu na junior US so na koso ni wuo because what TV ase na se 2 for say bi kwante wanti akwante ade yesiso anafo sam enene ni we na ma e kina na adafo bone saa nti nano minim se Showboy ade na esie na ne wanya ntedidim no junior US nyangopo fa na kransi yi e kina bi no wote wa saa anafo bone se bi ayonko groba sabasa no obetwe ho afiri ho enye saa ne o na nka Showboy ka stay na nsa no ko wa America ho a obone brew ko saa se so de ko da mu enye na mu ko da mu ena nko tewo ena papa ye guy oye na lie ye na nyoma saa me nko ablo pa saa me nko nsko ye kaska fo abi aka saa me nko ka ho but on say sia no asene ni monyam Showboy na mu no ko da mu no asene ni monyam but se okodu Ghana ne de ye bo mpa so no so be ya futusem ama youth no se de be ya youth no enkwasa sem bia mo de mbe wura mu no musu mbe de mbe jai Showboy on say enam to kwaso no ko da mu titena Ghana na Jimmy tena Ghana na say me Shatta Wale fan me medical fan me kreswade fan na Jimmy na kokoshe obi na threat no ukotrati ni pa na obetu akwadam na Shatta Wale nam ho Shatta Wale fans na mo Jimmy numra metie mo fa Showboy nya example on Showboy ekwadam say yes nti wo tena ho na Jimmy na wo Jimmy na akopra obi a ye be chiwa akotum na Shatta Wale na wo so your godfather no na wo no woto na o enjoy life na wo di etwa kese na wo di trumu akese na wo te wo na wo the prison ni ko di utrum abuso mdu besia yese
mpanyinfo dwale wia na nsu asanso nsu we die enyansa nwie wate ase Shatta Wale one medical ene Keswado momo Showboy ho ban momo no ho ban pa because statement of the Bible nten ano hye I say wetima be land o my Ghana mu no obai so say boys me na neje pa boys agada no ho atim say so feel yes we say Showboy no edu kama Kido1 man so beto toy de edama no Kido so de no Showboy na namo no Showboy na nam e wa America ho wate ase ba Showboy ko dem nam center wantawa bi ye de e ba o montam e onwom to yi mu ba Kido1 mo de me aminu aketwa no me so ne nasem kanye de enye den me aminu aketwa wonde nasem kanye de enye den temene ne be kasa ni wa jai Showboy kakra se de be ya Showboy so no e be live stress free life me do be see edin e adwenpan bo so no subscribe to our YouTube channel BeckyTv AdwenepaheneTv so de e won me do be see a wa ba be di matem bia no uni class ni twemtweba aboa Adwenepahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bofo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi